Now, on the question ukuba uLucifer ke ngoku wajika kanjani ukuze abe nguSathane. Kwamoshakala ndawo. Kwathini na, kwakhala nyonini na. Njengoba uLucifer wayinamandla kangaka. Wayinako konke. Emkhulu. uLucifer waba ibiza ngani? Waba ne-rousing jealousy. Waba nomona. Into yokuqala eyabakhoyo leyo engcolileyo neyobumnyama. Jealousy was the first tool the darkness created. The darkness that forced. So, uLucifer waba nomona. Waba nomona izinto ezintathu uLucifer. Oqala wabona uAdam emhlabeni enguNkulunkulu, because ezulwini uAdam emhlabeni wayesazuba unguNkulunkulu. Wayicaphukela loo nto efuna umhlaba ube nguwakhe. Wayifuna umhlaba kube nguye uGod awubusayo, abe nguGod kuwo umhlaba. Second thing yamenza uLucifer waba nomona. Zezangilosi zazinegunya elilingana nelakhe. Eza 7 angels ezilingana nelakhe. Another thing, Lucifer waba nomona ngento eyave yamgxothisa ezulwini ke ngoku, yamenza waba nguSathane. Wafuna ukulingana noThixo. In fact wafuna uba ngaphezulu kaThixo. Athi ka-Isaiah ithi, how art thou fallen, thou Lucifer, son of the morning? Thou hast said in thy heart, I will rise above the heavens and be among the stars of God. Lucifer wayefuna uba mkhulu kunoNkulunkulu. So wenzani ke? Wakatarisha iingilosi zonke because wayihold authority ezingilosi zonke. Wakatarisha iingilosi zonke. Ecaphukela isikhundla esuKristu wayinaso ezulwini sokuba nguNkulunkulu. Wayicaphukela ukubhawa before uNkulunkulu. Because after every given authority wayinayo, wayengenayo authority above Kristu. Because uKristu was the Son of God, created before everything. The difference between uKristu noLucifer yileyo. uKristu wadala kuqala, singekadalwa zonke izinto. uLucifer was created the last, sezidalwe zonke izinto. That's the difference between uKristu noLucifer. Hansi ndiyamangela umona uLucifer. Mhlawumbe ngizoyenza ingathi le video yobu difference between uKristu noLucifer ngizoyenza yodwa one day wanye namhlanje. I do not know. Ngizova nguNkulunkulu. Wayengafuna ukubhawisha kubani? kuKristu. So wagadarisha zonke ingilosi. Eyona nto ndingakaphenduleki kuyo ke yileyo kuba ngesikhathi edibanisa zonke lezi ngilosi uNkulunkulu wayiphi. Andingayifumani ke impendulo kuloo ndawo. Yazi kodwa ke iqiniso lelo. Nabo uNkulunkulu ayikhona embhekile uba ake ndiyibheke uba wenzani. Yela iqiniso engakalifumani ke uba wayiphi uNkulunkulu uLucifer xa isenza ezi zinto. Because uLucifer wazenza. Ngakho kumbuzo wami uNkulunkulu awangiphendula kodwa ke ndisazoyifumana impendulo. Because izinto once umoya kaThixo wandihlupha ngazo ziyavezwa kum. So wakadarisha zonke ingilosi wazibeka lapha kwakhe. Wathi uLucifer, niyabona, khonzani mna. Amagama athethwa nguLucifer ezulwini kwingilosi kaThixo. Wathi khonzani mna. Lena kwi-Revelation ke niyithola noba kuphi, akho ncwadi ebhalwe kuyo. Wathi khonzani mna nindenze uThixo wenu. Yeva? Khonzani mna nindenze uThixo wenu. Yaye mna yakuninika izikhundla ezingaphezulu kwezo ninazo. UbuThixo uyafika uyasigxotha sizozakhelela izulu elingaphezulu kwelakhe. Amagama athethwa nguLucifer. Sizozakhelela izulu elingaphezulu kwelakhe. Yaye mna ndiyakunika izikhundla ezingaphezulu kwezi zinto because ngeso sikhathi khona ingilosi ezazingekho happy ziipositions ezazibekwe kuzo. Khona ingilosi umzekelo ezazibekwe uba masigade amasango asezulwini. Zazingafuna ukugada amasango asezulwini. Zazifuna uba zibe ngoNkulunkulu. Zazifuna uba zii-leaders. Khona ingilosi ezazibekiwe uba mazilide ikhwaya asezulwini. Zazingafuna uba lapho. Khona ingilosi
ezazibeke uba mazigade ukuthi umhlaba nelanga zihamba kanjani kweneza zingayifuni low position. Zininzi ingilosi nje ezazingazifuni i-position zazo, zazifuna i-positions ezi-greater than zona. So ke ngoku lezi ngilosi ziteza kuva namazwi kaLucifer. In fact, proposal idili kaloku. This is a deal. If we do this, we shall regain this. So zithe ingilosi zakuyizwa yonke le zabona isikhundla sikaLucifer nobukhula kuso. Andithi uLucifer ndishilo uba why had to lead lapho uNkulunkulu ayisiya khona, had to prophesy ukuthi uNkulunkulu yapi, was the leader. So zazicabanga ukuthi mhlawumbe unamandla zaba zizidenge shem. Hayi zaba zizidenge zafana noEva, zafana futhi nayo Adam, because badla emdini ngenxa befuna ukufana noThixo, because uThixo wayebenze baba nawo konke. So nazo zaba zizidenge bazacabanga uLucifer wayengaba ngaphezulu kaNkulunkulu, kodwa uNkulunkulu omenzile waba zizidenge. Same as kukhona abantu ababhiliva kanjalo ukuthi Satan is greater than uJesus. Yabona ke abantwana bakhe bazivelela. So zayicabanga le proposal yakhe. Sabona bayane ezi kanye zazingenelisekanga, zammamela 30% wezithunywa zezulu njengoba yisisincwadi esikhilele. 30% zammamela, then 70% zangamameli. Ulapho uNkulunkulu wafika khona. Ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wayikhona because wafika uNkulunkulu sokugqityiwe, sezigqibile ukudecide ezinye. Njengoba uNkulunkulu wafika emhlabeni uAdam noEva sebedlile emtini. So ngicabanga ukuthi uNkulunkulu wayikhona abazalwane, ebhekile qha ukuthi bazokwenzani. uNkulunkulu uyathanda ukubona ukuthi umuntu uyamthanda na. Njengoba wayilinga uAbraham bamanikele ngoIsaka okuphela kwakhe, wayibheka uba uzoyenza nalento. uNkulunkulu is always interested ukubona ukuthi uzokwenzani. Yeah, so I guess that's the answer. Wafika uNkulunkulu. Thema ifika uNkulunkulu kududuma imibane nendudumo nemibane kulethela imibane kunyakaza earthquake in heavens. Zonke lezi zasihamba kaNkulunkulu zajikela emva kaNkulunkulu, zaziqubuza, zasifihla, zibhabhazela, zisoyika. Zigubhazela. Wase uNkulunkulu ebhekisa kwezi ezi zazingafuni ukumlalela uNkulunkulu, zama ngeenyawo, zangagobi. Same as uLucifer. Heyo ndenqina ukungena kwistory ke soba uNkulunkulu wazijezisa kanjani. But ngizosummarize nje ingasenikhathela. Ezi video zonke abantu benzenza. uNkulunkulu wagweba uLucifer. Wathi kusukela namhlanje ngokubonakalisela ukuthi uchasene noNkulunkulu. Kodwa yimina okwenzile. Waba ngulo muntu onguye namhlanje. Waba sesidalwa usizo. Waba yile bhingo yiyo. Kusukela namhlanje awusayophinde ukuthi unguLucifer, kodwa loba ngumlando logama kuyakuthi uSatan. Igama elichaza ukuthi uqalekisiwe futhi uchasene noThixo. Washo wamhluba amandla awayade nawo obulungisa. Washaya kanamandla awayinawo amenza ububi. Wase ebhekisa kulezi ngilosi. Wase ethi uNkulunkulu kuzona lezi ngilosi, nina nilalele uLucifer. Yava xa isithi Thixo wena ulalela umfazi wakho, wake emtini ebendithe ungatye kuwo. So uNkulunkulu wathetha kanjalo kulezi ngilosi. Wathi nina nimamele uLucifer, ingilosi engiyidalileyo njenganani. Namamela yona nayenza uThixo, nisazi bamunye uThixo. Kusukela namhlanje akusayokuphinde kuthiwe nizingilosi zezulu, kodwa nizidimoni kuba nihlubukile. Wathi uNkulunkulu wazohlwaya wazigxotha, kodwa zange azigxothe zonke. Zange azohlwaya zonke njalo. Ezinye wazigxotha, ezinye wazivalela. I don't know why ezi wazivalelayo. Mhlawumbe zaziheld i-greater threat emhlabeni. I really do not know. So ke ngobazalwane umhlaba wamoshakala kanjalo. Then ke ngoku kwenzekelani? Kwenzeka ntoni ke ngoku xa se uNkulunkulu ezigxothile ezulwini? Sekupart 3. Into eyenzekayo ke kwenzeka le yandithethe ku video yokuqala.